Hello guys, mumeze neza turabashuhuje tubaye ikaze kuri channel Rwamika TV. Uyu ni wa mwanya sasa rero tuzadufata kwiga gucuranga piano, tukiga gucuranga injana zigiye zitandukanye, igisirimba, amasebeni. So rero duhaye ikaze buri muntu wese waba ugeze kuri channel Rwamika TV ari ubwa mbere. Niba ari ubwa mbere, ini channel icaho amasomo kwiga gucuranga amastile, sebeni, igisirimba byiza cyane. Niba ari bwo bwa mbere ushitse kuri channel Rwamika TV, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo amasomo yose tuzajya dukora kugeraho bitakugoye uri uwa mbere. Reka dushimire n'undi muntu wese waba warakoze subscribe kuri Rwamika TV ari umunyamuryango wa Rwamika TV. Imana yo mu ijuru guheza umugisha. Turabasuhuje tubahaye ikaze aho muherereye hose. Uyu munsi rero tugiye kwiga akantu koroheje gatoya kirandirimbo kivuga ngo nemezanya numutima wanje kontazahwema kugushyira hejuru. Noneho ngiye kubereka nyine formula, hanyuma turaza gushiramo akabiti nyuma dusoza. Formula ushobora guca mu yicuranga nyine. Semwegereza mikoro kugira ijwi rizumvikana. Guys, nizere ko murimo kubibona. Reka nsubiremo rimwe duhita dusoza. Okay, so guys, reka dushiremo akabiti rero mwumve melody ukuntu bibaye bigenda nyine, nawe uzashire mu beat ukurikize formula nerekanye nawe ubyige. Guys, kadusoreza ahangaha nawe utaha. Imana yo mu ijuru heza umugisha.